Mehmet Šamsir dolazi u lekcijoj 5. Kako doći do male tježe. Kao vidite imam ovdje odličnu dizalicu koja mi pomaže sa ključanom. Ajmo sad, dečki i curice, idemo na dizalicu i radimo. Lako, lako naprijed, tako lijepo. Idemo malo brže. Malo brže kao bok. Kao tjeraš kao bok, sad. Vidiš neku curu i moraš da ideš sa njom. Da, dobro, dovoljno. Sad se ogrela i sad slavu. Sad moramo odzaje ruke da malo ojačamo, znate. Moraš ih napraviti 3 na dan. To prvi, drugi i treći, jebote, je dobro, teško. I sad trčanje. Trčanje moraš da trčiš kao budala, znaš. Jebote, ovo teško. Kako me voli noge. Kako je teško, jebote, dovoljno imam. Kako sam mokar, kako sam mokar, jebote, Bog, sve. Jebote. Zdaj. I sad smo završili s našom vadbom. Kako slušati 10 kilograma. Idem po dobri vadbi u Mercator da si kupim bananu. Pa tu je najboljša slovenačka trgovina. Ma nimaju banane. Najjači tas. Jebem ti najjači sosjetke nimaju banane. Ma nimaju bananu. Nimaju bananu. Može da su u kontejneru. Ma nič. Tuki pa banana. Tu je dobro. To je dobro. Vidimo se do naslednjega puta.